Mwongeye kwirwa neza abakunzi bakasukuru record studio. Uyu numwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande muri Kongo. Mu makuru magufi twabateguriye turaza kugaruka ku cyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu hariya muri Kongo, ndetse tuze kurebera hamwe imirwano ikaze irimo kubera hitwa Kinigi muri Masisi. Tugarutse ku cyorezo cya Ebola, leta ya Kongo ndetse no mu bice AFCM 23 yafashe bashyizeho ingamba zitandukanye, aho bakangurira abaturage guhana intera, gukaraba intoki, gutanga amakuru ku muntu wese ugaragayeho icyorezo cyangwa ibimenyetso bitandukanye bya Ebola, ndetse ubukangurambaga bukaba bukomeje hirya no hino, ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo CDC Africa, iki akaba ari ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubuvuzi, kikaba rero kirimo kiratanga ubukangurambaga n'ubujyanama ku bijyanye no kwirinda iki cyorezo cya Ebola. Babwira ngo imibare nyirizina bamaze guhitanwa nacyo iracyari mike kugeza uyu munsi, ariko nta mibare ifatika irashyirwa ahagaragara, kuko niyavuzwe bavuga ko batayizeye neza bitewe nuko abo kirimo guhitana benshi bari mu bice by'intambara, ku buryo abavuzi n'abashinzwe statistics batabasha kubageraho mu buryo bworoshye. Dukomeje n'amakuru yacu, ahitwa Kinigi muri Masisi habereye imirwano ikaze, akaba ari imirwano yarwanywemo n'indege zitagira abapilote arizo bita drone, aho amabombe yaje guturikira ahantu mu isoko ahitana abaturage benshi, ndetse yangiza n'ibicuruzwa bitandukanye. Abaturage bakaba babuze yo gucira nayo kumira, bakaba bibaza ati ninde udutabara mu gihe iyi mirwano ikomeje gufata indi ntera. Si ibyo gusa, uwitwa komanda cyangwa se umuyobozi ushinzwe umutekano mu bice bya Uvira yagiranye ikiganiro n'abayobozi bashinzwe umutekano. Bamwe bazamurirwa amapeti bashyirwa ku rwego rwa komanda secteur cyangwa se sector commander, hanyuma abandi baburizwamo. Bikaba rero byakiriwe nabi, kuko bamwe niba byumva ukuntu bamaze igihe bakaba barimo barabura amapeti, abandi bakayabona. Mu mbwirwaruhame yatanzwe n'umuyobozi wagejeje icyo kiganiro ku bashinzwe umutekano, yavuze ko nta mpamvu yo guhangayika, ko amapeti umuntu atayavukana ahubwo ayakorera, kandi ko ikirangajwe imbere ari ukurinda ubusugire bwa Kongo, ko ntaho bihuriye no guhabwa amapeti. Babwira ko nabo baje ari bato, ariko kugeza uyu munsi bakaba bari ku mapeti ari hejuru, koloneli, liyotona. Ibyo byose yagiye abisobanura mu mbwirwaruhame ngufi yagiranye n'aba bayobozi. Icyababaje bamwe muri abangaba, bigaragara ko bamwe bazamuye mu ntera, abandi bagahindurwa abanyerondo. Ibi bikaba birimo bikorwa mu gace ka Uvira, aho M23 ivuga ko yavuye. Uyu munsi rero tukaba tutazi nimba ari Kongo ihayobora cyangwa se nimba ari ubuyobozi bugari bwa M23 buyobora kariya gace ka Uvira Kamanyora. Twihuse rero n'amakuru yacu turaza kubagezaho bimwe mu buryo burambuye, aho uri buze kwihera ijisho maze ukagira icyo wongeraho. Ukeneye kugira icyo utanga, igitekerezo, icyifuzo, wajya muri comment section ukandika. Waba ukeneye link cyangwa se ibiganiro birambuye tukabiguha kuri internet, tukagenda ukabisoma mu buryo busesuye. Mukomeze mugubwe neza, ni Kasuku Record Studio. Tubasaba gukora subscribe no gukomeza kudushyigikira, kuko muri abingenzi. Twagereho n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Bomba ngaha ryakoze ibaraka bisaga gose gara amabotiki, bombe ryaje rirahagwa bana yegana, abantu bahombeye kabisa. Ibya bindi bavugaga ngo intambara irasenya angaha, mbega ani Kinigi kabisa kubiro, Kinigi kubiro hamwe hashamiki imihanda, gumwe gugiye Ruki, ugugiye Gatoyi kabisa. Aha niho hamwe hahiye inzu, mabotike kabisa. Abantu mbega bari gupakura ibintu byahiye byose, byakekembutse, nta kintu cyasigaye. Rwose ni ubushe, ibinjanje uburyo byabaye nk'ipapuro. Yani hatari kabisa, hatari, ni hatari. Ibintu byakomeye. Amaze ikibiro gahiye.
Hariya irangi. Bunu umuceri. Nuko mutumishia hii. Shaga no byagiye mu mwanya wanyu. Bebera pe. Irani bombe. Wewe kinigi kubiro. Asi yaje mu mwanya w'umuntu. Mara komanda sektere, usijali jua wakukuchagula na wewe kuwa komanda sektere. Kila kitu nakuaga na wakati yake. Tunasikilizana? Molare yenyu sishuke jua wakukupandisha cheo, jua wakukutia generale, jua wakukutia kolonele, hapana. Kila kitu kinakuaga na wakati yake. Sio wote tulianzaga tuko wa garde corps. Tukaanza tuko wa garde corps, tukaanza kupanda, tukakuwa komanda kompanyie paka leo tunakuwa banani wa generale, wengine wanakuwa wa kolonele, hatukuzaliwa na ile. Kila kitu kilienda kinapanda pole pole. Siritu neno yenyewe natawa kazi hapa parade ya juzi ya Mkukua. MPDAC ilijirevolte contre ennemi. Ile chama ya MPDAC haiko ndo kila kitu. Kenye kiko ni rahia ndo yenye ilijirevolte. Tuko barahia ba Uvira. Tuko ba andro ya budongo yetu ya Kongo. Kila fasi tunapashwa enda. Hatuna kizuizi. Ile mko mnasikia habari tuzuia tusiende Sange, tusiende Mplene, hapana. Negative. Hakuna mwenyeko na nguvu ya kutuzuia tusiende fasi. Kila fasi Mkongo tunaweza enda na tunarudia, hakuna mwenye anaweza tuzuia. Parseke tulisha kufisha, tulisha poteza na tulisha ngola Mnyamurenge. MPDAC haikuanza leo. Mnyamurenge haiko adui wa Kongo. Ule mwenye anasema Mnyamurenge ni adui wa Kongo, aye Gerard na Mtaga iko na taya Mnyamurenge mkinywa yake ni communauté. President wa Kongo anaitaya, anataya Mnyamurenge. Na sie peke tunapaswa taya Mnyamurenge. Lakini ule mwenye anapaswa kuwa Mnyamurenge wala Mkongomani wala Murundi akuwe tu na arme contre budongo yetu ya Kongo. Tunapaswa mtafuta juu chini. Akuwe Mfulero, akuwe Muvira, akuwe tu na arme ya kunyoshea nani? Mkongomani. Haiko kabila ndio iko napigana vita kuleo. Yenyewe iko napigana vita kuleo ni siasa. Bakongomani bako wana agrese nchi yetu. Wote bako wapiana nani na Rwanda. Communauté zote ziko emo barebele, bamushi, banyamurenge, banani, zote ni communauté congolais. Sie mwenye tuko naye Bugomvi ni ule mwenye iko nafuata nini? Budongo yetu tu. Mnyamurenge sio adui wetu. Sie mwenye tuko hapa mvile ya Uvira, tunapaswa linda kila communauté. Communauté Banyarwanda, Banyamurenge plutôt, Banyarwanda ni badui ba Kongo. Communauté Bafulero, Bavira, Bamushi, banani, Babembe, bako na droit ya kutembea mwa hii Uvira, bako huru. Tunasikilizana? Nisisikie soda wa MPDAC ananyoshia Mnyamurenge risasi. Nisikie soda wa MPDAC ananyoroshia Muvira risasi. Hapana. Kila communauté iko na droit ya kuishi hapa Muvira. Inatembea iko huru. Sisi tulibana silaha ni kutetea raia yetu. Tulibana silaha ni kulinda raia, kulinda population na mali yake na kulinda mipaka ya nchi yetu ya Kongo. Kila fasi kwenye kungaliki Mkongo, mzalendo iko na droit ya kuingia kila fasi. Tuko nasikilizana mzuri? Mko na droit ya kuingia kila fasi mipaka yote ya Kongo kuilinda asubuhi paka usiku. Kenye mndawaambia ni kitu kimoya. Tusherekee kwanza kuwa wanakuja installe ba komanda secteur hapa leo kwenye tuko MPDAC kila komanda secteur tutamtangaza na population yote mjuu. Na ule komanda secteur ba komanda mnanisikia? Kazi wanakupatia hawakupatii komanda secteur wa kuikala tu Muvira. Wanakupatia kazi ya kukua komanda secteur tukusikie uko nafuata adui mwanzo mpaka mwisho. Kama adui anafika Bukavu tusikie komanda secteur na huko Bukavu. Kama adui anafika Goma tukusikie huko Goma. Ukikuja tuambia sasa nilikuwa naenda Bukavu.
nilikuwa nafuata adui wakanizuia. Epo mwenye alikuzuia akupige risasi. Kama ni FARDC alikuzuia kupiga nini? Risasi. Tusikie kama mzalendo walimuua, jua alikuwa anapenda progresse, iko nafuata enemy. Ukikaa tuambia aseme walinizuia tu bila proof, bila document yenyewe likurudisha, bila kukupiganisha, maana yake pala ya kuzuia. Kukuzuia rudie na kilondo tuoneshe, ona nilipoteza watoto wa hii yangu watano, jua walinizuia nisiprogresse mbele. Hapo nakubali kama walikuzuia. Lakini mrezo sote tu asema wananirudisha nyuma, wananizuia, proof iko wapi? Document yenyewe inaonyesha kama walikuzuia iko wapi? Hakuna. Wakomanda sekteri kama wanakunome, tupate adui kule kwenye tuko. Mimi sasa niko Luvungi. Sekteri yangu iko Luvungi. Sekteri ya MPD asema nake na yuko Luvungi. Wengine tuongezeke wapi? Mbele. Na mwe wenyewe na kuya assist hapa. Msijali eti mimi mbona hawakunipandisha cheo, hapana. Kila mtu atapanda kwa wakati yake. Mtumike kazi na courage. Tudefendre kwanza nini? Patrie. Muzania sasa tutabakia barabara. Tugombania Bulongo sasa tubakia barabara. Mnaishika ile? Hapana. Tunagombania Bulongo, ni Bulongo yetu, tunapashwa sekurize paka kufa. Kwa hiyo tutakaribisha kordo wetu Yohana asimame hapa atuoneshe wale wa komanda wenye bali tutarashia kukuya ba installe hapa, tuwaone na tuwapigie rusako na tuwapokee na tuexecute ordre zao zenyewe watatupatia. Juu komanda force apashwi komanda soda, komanda brigade. Akikomande komanda brigade manake pala anafanya usurpation de fonction. Ule komanda secteur ndio iko na droit ya kukomande chini, banampatia ordre na execute. Tunasikilizana? Na moye grade zenyu ziko mjia. Tutumike kwanza kazi. Tudefendre kwanza Budongo. Amani rudie Mkongo yetu. Amani kisharudia tutabakia tena tuko na zagara mitaani. Amani kirudia tutakubali kuingia mu gouvernement officiellement na wenyewe batabakia, lakini gouvernement tatureconnaître. Kwa sababu tulisha defendre nini? Patrie. Sawa? Kumbe atasimama na wale wa komanda mwenye anajua kama walimuinstalle leo na atasimama tumuone na tunamshangilia. Usisirike juu mwenzenyu walimpandisha na wewe kesho watakupandisha. Tunasikilizana? Ndio.